Shugor nakaslem jong unausan hima. Nakapunta ki John Pong Juti Tiaring bat ki Bede ki Jingdon Kam Hakador ka Babepha Wan Chikayo India kabadon Hamaulai Nongkwar. Menteri Ketenat Kekot Kekia Kejela uba EL-Hek hakala sengi ublei ula ai kerteng thamayu knyang jempang COVID. Habakren Shakilat Pathai Kubor uba hek ula ong ba u COVID udei uta u crazy one visible in doubt disease. La banyathu hangni ba u COVID udei ubalatip kum u coronavirus disease COVID-19. Kini kibayo ya unge ujungpang yang COVID. Kibut kibalong asymptomatic. Kibalong symptomatic kilang dunabah. Kini kibalong asymptomatic ara yaki siapa ke hospital bersama ara yaki siapa corona care center. Kini kibalong kini rugi dan dua sahaja. Kira ki ki B ki C ki D. Ada kini ki C dan D ya badon kam bende ban hospitalize ya kata lah take care hika sarkar. Ya kitu ki be pune ki bamdai bende hospitalize abu corona care center ya kita ro take care hi daga government. Tikum bakalang kat nungut i ba ka sarkar ha ban penuh du mentas ya ba hospital berhenti ba ya kata kat detail tegar pasien bahadu kadung mud gelaplut bekadnu gelaplut besaka ya kata lah dong kam hi ban yo ya ga jingdut jensep kemadum tang empat collect di kata information. Ti dila ban matai nak tang ni ba pang COVID hadu kan nu ketrikam ka MHIS. Tiga MHIS kalong baik kumgalong general baik undo. Nama di COVID ro mentam pala orang mentreat di COVID madum tang dan dawai. Kini kibeli pang COVID kibayo kibeli pada kiko morbidity lalu nampak ke Jepang. Yang tu kata kami ke MHIS pun mengajukan. Kita ingin ba sedang ada minyak hadu lai kendring hadu mentas nang COVID terkendai. Di hari before ba sedang COVID karena sarkar ba mana ba ni dalam kadinasta dan competition. Kan nu ki ai competition tu. Competition ni kan empat don bagi kan sarkar mesti competition juga. Jinjap nolu COVID tu bobon nak bayap 99.9% kan only pi di baru di comorbidity. Kemudian beladon lupa ki jempang harga dekat medung beliau. Kemudian belum related directly they are succumb to COVID non mereka. Dan competition ni ya. Aduh menang empat don ke kembang dan aduh menang empat perkat itu empat don menurut perkat nanti ke competition. Dia menurut dibayar non tahu COVID. Bahadur menang dibayar pun orang ini 99.9% tidak ada comorbidity. Kemudian direct mau melihat COVID dia jangan lupa jipang fair akan mati dan diberi. Kiki tak bagi lah jing perlu nak liang sarkar ini dibayar COVID. Dari ini dia kanjeng pensa iki po hospital penyebut besi sarkar. Besar po government hospital. Dan ada kiba sa po corona care center. Itu baru kalau nadu ke pam, nadu ke sa, nadu di dawai baru di simptom junti baru ke perlu dikosong. Ini tak panen kepadanya juga kita kesentuhan. Kapisa dan center phone ngiyo dengan bayo tan hile sibun lata iya kepadan ka don basket don. Ya kata tega di sisa hingga serta kerana ha sibun ha berkelap dulu bun dan benda ben jing ada ketunjuk dengan sumber yakini di bayo ya tentang COVID. Kamu saya kesentuhan. Saya dengan orang pimene yang pandum dari information kan ngiyo aku menyada ya une crazy one visible in doubt disease. Nak sekui antigen juga sebelum dok positif. Nak test positive. Sama yang mungkin long positive, and then they say that it's corruption. Tetapi What is your? that's why I'm saying you crazy one visible in doubt. Nama buat ini membatai benda long positif, lah long negatif, lah si long positif. That's why it's crazy one. And also very visible in them. Balang mentip ini siaru melepak lah banong nomor ba is visible in them.
kadang tebak gini jing kena mo nak leng pai ba maka jing kiu jong ni jing pang kadai tang man iyo fon kambun nak was central government kata te lada dun mono no ban kwa hi ke jing pang de kinyo ni de nim pat kwa sarkar go pan kwa di banyo jing pang gi brio te nim ju so tana ni tre stom kan ne ban ai di da ban ai di sugal di pat bon balang jam state de dungi yang begitu berbor pengen juga jingkya bukan yang sok selesai. Berang benda lek nang hi berang benda lek nang benda penyo yang ni Jepang berang benda sok berbor bang tahu benda bisa kemudian ni syat lagi lagi. Mungkin nampak benda aku minta dijelaskan. Wajib pan kuat yo pi yo yang bom deh. Nanti dah pan kuat yo ada banyak. Kadang jadi pan kuat yang semua. Pan kuat yang wabah in lebha pero no ro kam di man lo babha shakri babha hi don't ask anything which is wrong from either from God or from this world. Ask only thing which is good, then you will be getting good. If you pan kuat saja kuat. Mentang pak kum menteri wakila pulut kapur berkeleng berfinet ben pegi gini di jing program jing PhD si terkena kan ke jing program jing sarkar mah gitu kan pesan keluar ban penmah ban titiu kedan long nak kalian ke department harus kan utli ba lawan kentiu kedan gini di PhD sedisi itu kalau gubernur benda nila IT do syaga district level dan about DC ulong chairman nang ta dia menuju ulong secretary itu makin prioritize yang ini keberengkam kerja menlek yang upgradation of skill dan taban ai ki baro ki facilities apa the existing facilities men upgrade deka existing infrastructure men upgrade deka IT no DC begin dat BMHO jama do office begin le yang keberengkam kemat ben prioritize saja apa ini new sektor kemudian kat kum ke jing kam mentang ki bakwa kung kisnong gihau ki ban kuat kan tiu kedang kumut kalau long iki ben suli kendo bagi DC dia macho tapi kalau bahas itu dari ai lupa yang jing kontip yang kam joki ai kan DC dari dia macho maki bani session perkhat meeting anu berkam ban leno inle ai kata